Thomas Council Transport Sai Kam Amu Kiwang Viajok Arni Wang Kachileng Arat Kisung Kachetong Nang. West Karbianglong Labor Union atumta Ingdengpli International Labor Day Talon Dun. Chokihola English LP School lapen ME School Karbianglong Life ahin pen kang thirnaya nong e kipajir down. Karbianglong Life Prime Time birta long penili sami beauty bepi non birtang ton pen arjiponi tha. Hamren pen Guwahati Chiklojon ni lapen Hamren pen Diphulamding kedam Karbianglong Thomas Council bus Chiklojon near cap kedam kang ton kokajok Havararat ningri joan pin. West Karbianglong Hamren Rongsupi District Hempi pen Prek Jam Havar Kedam Kewang Kisung Kipawide Japan Karbianglong Thomas Council CM Dr. Tuliram Rong Hang pen Ahavar Tinapan Panongsi Karbianglong Thomas Council Transport Council Bus Pajir Ponsi Pacheleng Phun Bonta Kopi Kosona Kisung pen Kachetong Penone Kedam Tang Surihnira Inkora Kethom Priya Chiklo pen Kedam Didera Piabangke Non An Chiklo Jonier Kep An Nang Pleng Tanglo Hamren pen Diphulamding Kacheleng Karbianglong Thomas Council Transport Bus number AS09 BC 0979 Abang Kacheleng Ington ko. Karbianglong Life kelang Rato Anapan Pini Havarat Kisung Jasemet West Karbianglong District Headquarter Hamren Rong Sopi along ke dua rat Kisung alam si nali tumapan kapacini ponjining hang je Hamren alam cethan uplotang te towar kaino hektik laso alam si klangji lapenon পরিবর্তন সরকার মতে বিজেপি সরকার তুমপে নন আসন স্কিম দেং পনো সিতামে কেদাম তানিং কান ইং ক চলমা তো নন সি বাংকে লাহনো হামব্রেন পেন গুয়াহাটি কাছে লেঙ্গা গাড়ি কাবেচত কালি দংকা লাকে তোয়ার তা মেসেন দংকা পেন গুয়াহাটি কাছে লেঙ্গা কাউন্সিল বাস তা আবে লাসিলা কাতু কাবে ইসি পেন ইসি কাবে আপুথাত কাউন্সিল ট্রান্সপোর্ট ডিপার্টমেন্ট পেন জাসমেট কেলাং পঞ্জি লাপেন Kai ateng lasu kadu kavya gari do an sitame kapachileng japan hawarat kaningri pen birtanang kapile puthaksi pini na homri pen pangdak pondo Birta kilong dona teng pulote agari ka hingno kitheu lapukali bonta engine hit shot lapen me etlo puta than pon halapu Hamren pen Guwahati ka chileng council bus RC number AS09 AC 9906 sitame Chiklojon Thom Society Kacheleng Kavidet pen Akisung Kavidet Kalilo Johnny lo Chikloni an non lel tung karjulong ateng polotang te Hamren pen pulamding kedama bang ta avedet pola so putat Chiklon an market bag dulu Chiklon market bag dulu agari da lai lo yo kola bang lo bang yo agari lamding tu Hamren tu lamding kopi polo anset kavidet ke Chiklon market jin heno dak ko si ipu mekanik tum nang lang lo sama tu lo ne bang poni Chiklon ke bang bong ke la tum na kopi ne nang ka chelang tu lo ma tum batai si chelang lo Dongka mukam pen Guwahati ka chileng Karbianglong Thomas Council bus sitame ajir dingklui ka chileng kavidera jok ki ongdung Guwahati ke tamatum asai jokje private gari sika suri truck anam pen ponang kokajok pinangan akisunga puthak ningri ponrenti एक ही दिन करने पढ़ाई से ये तो गाड़ी भी अगर नहीं तो लाइन थे तो जो ऑफिस बिलाक जो पर पढ़ा वो मान तो साथे जामना कब पढ़ाई से आपको डिफो पर के दिन আগত কোত চলাইছে এটা এটো আগত চলা নাই মানে এনে থাকি আছিলে আৰু এইটো দিন বগাজান ৰিজাৰ্ভ ইলেকশন ডিউটি কৰি আছিলে নাই লাইন মাৰাটো কোত লাইন মাৰাটো লাইন দিয়াই নাই নতুন নেকি নাই একদিন কেমাৰ কাৰণে পঠাইছে হেফালে এইটো গাড়ী ভাল নহয় তাক পঠা চলি থাকিব এইটো এইটো যেতিয়া গাড়ী ভাল হ'ব ইয়াত লাগে তেতিয়া তাক Hamren pen Daniel hi Karbianglong Live West Karbianglong Labor Union ahin pen patirpi ponsi kedamtang aruni phai isiarni langhan pathua klamalong Ingdengpli International Labor Day mesen pen talon pon Bharat Sadhinlong liako Bhararadet Araraphan Areng Kilokatum Sai ki Paklem Aduk Kanghoi Kachinek Kahulu Kilit Ongajok Labor Atum Pen
kachisong pon kisangarni long nang jipu kachisong pen kichok arni lo laso arni ning karong chipi ponsi nang talon bom wang bom lo lason thak thak si kedam tang aruni phai siarni West Karbi Anglong Labor Union a hin pen talon dun ada por phai sir ke brachitim apor Labor Union alama ing thur ponsi langhan pathuak lampen dongkamukam towar krong pli kache togalong an armu chijeng pensi West Karbi Anglong Labor Union a jakong chipaklang pensi jaimek pangcheng pon laso jaimek along West Karbi Anglong Labor Union maipu manapramsa District President Kaboning TP District Secretary Paniram Teron Karbi Anglong Labor Union asong atum lapen kapre Labor Union asong kaching hon ara chetong dunsi jaimek mesen pen pachun pon asi isia kopai kemi ke lalo elitum kedamtang ningkan suri ni ra ingko ningkan seng lo seng de pen api bangke ningkan suri ni ra ingko raisi pensi mede talon chenglo 2021 pen non pinin 2024 lo forun pli ingdeng pli ke chok lo peni lasi ingdeng pli ke chok bangke is karbinglong atum sitame napache tondon thek matenili is karbinglong kedamtang ke seng da mateng pen pini labangso is karbinglong lapen West Karbinglong itu celang si pini labangso mede mata International Labor Day bangke katalon padopon lo asi klembang fu bang pi don si tame tum celang si cerap cirisi cirung cerek bang si pini labangso mede bang pachon pon lo dongkamukam pen wiki be Karbi Anglong Live Team Karbi Anglong Live hin pen kidam tang pinangana por pen ason anong e mate award kipi kipajer ponason si pinile thot sitame nili bahawara long kido Chokiola English LP School pen ME School aphan kangthir nai a school puhok ponsi cleanliness award anong e pipajer dam kidam tang pharo kriser kebra trok sianing kan wo phong terona rong along nili bahawara long da loki charlia thai donangji pomatha ponsi Chokiola English LP School pu amen pathir si lo than pon bom wang bom lo bangsu school ahem ki do ki thak pen danglok school ahem kom hem rai do anta kai kia mat kang thir je pensi do thak lo la sojo Karbi Anglong adang along nong nam ka chi thang klong na pen Karbi Anglong rat ning ka ching sam nai Karbi Anglong life hin pen patir pi ponsi pini bangsu school aphan Chokiola hawar arat kang thir nai school pu hok ponsi nong e pajir pon bangso nong e pajir pon amay along headmistress Merina Tisopi ki khia hut mate ningkan thong kebra pho phian ke cleanliness award mate kachipang thir nai nong e kilong atheng chiplang tanglo bangso nong e kipajir damahut SMCMI phu Stevenson Tiron pen maija ponsi school uniform kiron lapen teaching staff non teaching staff SMC atum aphanta pachini pon bangso hut headmistress Merina Tisopi assistant teacher Jobson Rongphar Divinson Phangcho Probanson Rongpi Bilingala Siam Pendanglok staff doana tum chitong dununti Chokiola pen Sonjit Kro Karbi Anglong Live lason sikidam tang aruni phai isiarni tiwa song tumpen chipatir piponsi ingdeng kep tiwa fakhuchi pichu kham sajewa peman ponlo bangso hut aluhi sarpoman pen Karbi Anglong Thomas Council EM uphing maslai chetong dunsi RDP dun nomati constituency ke parlo aningkan wangson thak thaksi tiwa khe tum sitame mithangalam ki ingchonangji pumatha ponsi wangbom pen pineng an ingdeng kep nangchok tangdong Lasojok Hatipura Regional Crane Fana Regional atum pen kidam tang jangmi poni phai thongkep pen aruni phai isiarni pharman Hatipara along Radamai pi peman ponlo labangso jai megalong Amri constituency pen Karbi Anglong Thomas Council EM uphing maslai aphan aluhiaman pen kachitong dunalong ATSU DRC Maipu Rupak Masrang ATSU Karbi Anglong District Committee Achut Masrang denarong lo than ba tum pendanglok hyong dong tum chitong dun labang so melong tiwa folk cultural daily competition lapen cultural night chepatia som sitame padopon lapen ahin pen kachitong dun tiwa song tum cultural kikan sitame chepati pon ইয়াৰ জৰিয়তে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ আমাৰ অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া যে তিৱা ভাষাটো আজি বহুত বছৰৰ পৰা আমি তিৱা সংগঠনসকলে দাবী কৰি আহিছে কিন্তু এই বছৰ তিৱা ভাষাটো স্বীকৃত লাভ কৰিছোঁ আমি
আপ টু ক্লাছ 5 লৈকে আৰু ইতিমধ্যে টেক্সট বুক পাঠ্যপুথিও যোগাৰ হৈছে এতিয়া আমি আশা কৰিছোঁ কেইদিনমান পিছত আমি তিৱা ভাষাৰ এই লেংগুৱেজ টিচাৰ সাংখ্যন কোৰ্চো আমি পাবলৈ সক্ষম হ'ম আৰু লগতে এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ কাৰ্বি আংলঙৰ মাননীয় মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য ডক্টৰ তুলিৰাম ৰংহাং ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ News Report Karbi Anglong Live Pinia Birta Kelapansi Kangton Poniglo Kardong